Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwatu fillah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال في آية أخرى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Mga palanggungan hakam Islam, muna ring hakatan tukbal na to yung pagsukur, labi-labi in pamudji patuhan na to Rabbul Alamin, siya in tag-ayuputan kato taniyukatan.
Siya inji majaga sin hikarayaw kato taniyo. Sarta way siya nagpasad. Nagdaak siya mano siya biada kato niyo. Hasupaya magbatok in panghati sinambuk pahambuok. Tungod paparkala agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In agama sin Tuhan na Rabbul Alamin, papag-agamahan kato taniyo. Amo hindi na to hikasusa maglawag sin uno-uno hinang. Hikakuyag sin Allah ta'ala wat malaingkan yaon katan biyay taharaak niya. Bang unuin hinangon na to. Unuin hikatay ma sin Allah Ta'ala sin amal ibadat na to. Labi-labi na imaksud ang kan kita piyapan jari supaya makapagtag-ipon ka niya way rugaing. Bukon kita piyapan jari amuin mag-ayupot sin dunya, magpalingkat sin dunya, katanaman di hadunya biya sa kaula-ula amuin di na kita mabaya mapatay. Buat melainkan, yari kita laum dunya, supaya kita niyo maka sakap sin lutuanan na to dahon harap pahagar niya. Amurad tuin, amuin makatabang kato niyo. In ammal, di na to marain bolawan iban pilak, hialop patuhan Rabbul Alamin, di niya kagunahan. In kagunahan niya amal, amin amal karidaan niya. Amal amuin piyang hindo niya haraak niya papasinguran kato taniyo. Amo na maksud sin ayat 2 kahinapusan biat bat na tuhain doon. Amin wayroon kiarihil sin Allah Ta'ala ha kanabihan nakauna iban karasulan niya buat malaingkan tunggal isa-isa rasin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kiarihilan. Sampai biyay tak doon ini hambuk hadis riwayat dengan Tirmidzi. Hakitab Tirmidzi An-Nu'man ibn Bashir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi'alfai amin anzala minhu ayataini khatabah bihima suratul Baqarah wala yaqra' bihinna fi darin salasa layal fayaqra'u biha fayaqrabu biha syaitanun. Biya dun hay ni sin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunal to din Allah Ta'ala naglukis siya kitab, nagsulat kitab, hawala pa napapanjariin kalangit-langitan iban singgumi niya, nakauna 2 nga ibu tahun. Nakauna, naglukis in Allah Ta'ala, hawala pa napapanjariin kalangit-langitan iban singgumi. Ubos aunlong niya 2 ayat doon nakalamud hapaglukis sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain nagkhatam sin suratul Baqarah. Amunain 2 ayat na batbat na to yan to. In 2 ayat ini sifat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin hisiu-siu in umupi kaniya, simingod kaniya, biya na simbiyay tak tanakaw na, mahinang siya daing haummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukon siya, long ta upihan hadya siya hapagbas sa sin ayat, hapag-ingat sin ayat, buat malaingkan subay siya pag lugtuan, pagbulok binasahan, ingatun hatihon, sarta bang uno impiang daakan doon, pag-anggaw taan sinujot pamaranan. Ampas siya, madawhat sinambuk Muslim,
na doon ha ini, beta kato sinallahu subhanahu wa ta'ala, ha amin dua ayat ini, hisiu-siu in makawas sa kanya. Harwa ayat ini, tiap-tiap sung na siya matug, sindom, ang panalangkit niya, tuoy rom, impagbasa niya, wayroon sumuk pabay niya syaitan. Sabuk dengan mga kalabyahan, siyabot na to, sinakauna. Kalabyahan na dyan sin dua ayat ini. Hawak to ini hatihon na to, bangunin maksud sin ayat. Insyaallah ta'ala. Bita di ha ayat, amun biat batta, farman sin Allah ta'ala, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Piamarat sayhan sin daak. Pagyanong daak Rasul sallallahu alaihi wasallam. In katan pianaog sin Allah Ta'ala maun kaniya. Daing hatuhan niya. Unonin pianaog sin Allah Ta'ala maun kaniya. Piamarat sayhan niya. Piangahakaran niya. Sarta piaganggautaan niya. Amad to insipat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubos lang niya, wal mu'minun. Hati niya, in mga sila, matan bariman pa Allahu Ta'ala, imatap in kakahinang nila, kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang uninhinang sin Rasulullah, amurad to hinangon nila. Di sila magpalawi. Bang aon doon hapag-aga mawala na hinang sin Rasulullah, di sila sumuot. Di sila manudsod. Amuan tinsipag yanon bariman pa Allah Ta'ala. Nasa biyan doon hay nakakilahan ta na imbaranta bang isiyo kita. Bang tamaasubo imbaranta ay kauin hinang ko inikatan, imaatap baha kakahinang sin Rasulullah at wala. Bang wala imatap, subay na to hiruhong. Subay na to tinggalan in hinang wala na hinang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab, bang mo hinang in hinang wala na hinang sin Rasulullah, wala imatap in hinang mo hinang niya, misan kau imian ummat ako sin Nabi Muhammad, di kau tay maun sin Allahu Ta'ala ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihan yan mga kataw tay manguran ha agama Islam. Naman jari, insipat nila ini. Biyay doon haon. Kullun amana billahi wa malaikati. Inhatin niya sing kullun inkatan kanabihan. Karasulan. Iban singkatan nagparat saya kanabihan karasulan. In sila ini damikian. Sibo in kakahinang nila. Katan, hauno jaman, nakauna iban sin nakahuli. Biya sin mga sila nakauna rin ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin mga kaya panaugan kitab, hangga to sa iban upat kitab. Na panaog sin Allah Ta'ala rin ha taas sin langit, in kahinapusan amo na yung Quran, doon hayan, na imaatap in ummat nila pakanya ummat, haamoy in daak sin Allah Ta'ala alam sin kauman nila. Amin matag sila mu'min na mamarat sa matan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena misan kau magdaawa ini kau mu'min nagparat saya bang aun hinang mo nakasato doon haamoy in piyang daakan sin Allah Ta'ala makapuklas kita daing ha tumpukan nila. But intumpukan, misan intumpukan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat niya, beta niya, mabahagi, makakapituan tagtung kabahagi, hambuok dain, mabista bariman, matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. In kapituan tagdua, manuituyan palom narka. Amo na yung mga sila party list pag ianon. Sabi may kita makayan party list. Iniagad nila yung kabayaan nila. Ingkata naman nila, bukon kabayaan sin Allah Ta'ala, bukon amin piyang hindo sindia ak sin Allah Ta'ala maun kanila.
Bihan sayan in kamaksuran, mga katote manguran ha kama Islam. Na, kullun, in katahan sila, kanabihan, karasulan, iban si mga nagpaparatsaya, doon hayan, nagparatsaya sila pa Allah Ta'ala. Katahan. Nagparatsaya sila pa Allah Ta'ala, intuhan Rabbul Alamin, wahidun ahad. Tunggal isa-isa niya, wahi karuan niya. Iban way mapatut pagtag-ipunan, buat malaingkan isa-isa niya ra. Sa taim pagtag-ipon harap kanya, subay labay ring hasara niya. Dahil nga dustur sin Islam, ka-Islam. Di man jari makaukat doon. Tali-talion hadya si Manus ya, alaw man sing gumini. Matawad-taw tagakal. Matawad-taw mahaba yung panali. Sa tumtuma, misan dabiya dinin, iabutan sin panali mo, aun pa makalabaw rin kayo mo tumtuma. Bihan. Sabab biyabay ta sin Allah Ta'ala, wafaddalna ba'dukum ala ba'd. Dihilan namu kamu kalabyahan, tisulakan din kanyo aun kalabyahan niya, wala doon kaibanan. Bihan. Aun kaingatan sinambok yaw, di mo kaingatan. Mahita. Kahunahan niya to hikmat ding Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya maaunin pagtulong tabang. Kahunahan mo ingat niya. Kahunahan mo siya sabihon. Bang mo siya masabi, maaunahan tara niyo yung pagsumadya. Dahil nga pagsumadya, maaunin pagkasilasa. Dahil nga pagkasilasa, maaunin pagtulong tabang. Amuting kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In mano siya nagtutulong tabang sabab sin, in sila sibu-sibu ipon sin Allahu Ta'ala, magtulong tabang hauno-uno pakaradyaan, labi-labin ha pag-agama. Amuin masusakaw hatay manghud mo nalaong, insubay mo inu-inuhon siya, baitaan niya tay manghud, bialo paragbus nakapuklas na kita rin natiranan. Abihaynin aturan niya, bukon ini kabtangan ko, bukon ini ingat ko, sa iyari imbaita sin Allahu Ta'ala ibang sindaak niya. Amuan in pangitaan mo sin panghindo, bukon dahil hanang hindo. Sabab yung piyag hindo dahil Allah Subhanahu wa Ta'ala, piyara haraak sin Allah Ta'ala, pamano siya. Amun yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabab misan in siyari siya magpanghindo dahil nga amin kan diri niya. Haingat-ingat niya. Siyaksian sin Allah Subhanahu wa Ta'ala yan. In Rasulullah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Di maglagtik indila sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamisarahan perkala pag-agama buat malaing kaningkatan wahi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biha. Nabang bukod na wahi ring Allah Ta'ala mana niya batal na. Batal na. Naamo yan in kamatanan niya. Na bukon hadya, patuhan, malaikat daak sin Allah Ta'ala, suway na ito pamarat sayahan. Inkatan sila, nasabot yan ito na mamarat saya. Hama, kamalaikatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amunain, piyapanjari niya, di magmamaksiyat harap kaniya. Sa ata, nag-iibadat pa Allah Ta'ala, minsan sila wala diak mag-ibadat. Yung mga malaikat, wala sila. Bukon sila mukallab. In mukallab duwara. Manusia daybanjin. Sabab intiyataka mahan sinsul ka iban narka, amurain dua ini. Manusia ibanjin. Bang miyaga da pamiat sindaak, sin Allahu Ta'ala maun pakauman nila, na makasud harap pa sulga. Way nakasuran dugaing. Mapuas na yung sulga, narka na yung kasuran. Ba't duwara? Way katunya. Naamo yan. Na, malaikat, wakutubi, iban sim mga kakitab-kitaban na sabot na. Warusuli, iban sim mga daak, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naroon biyayta sin, Tuhan na to Rabbul Alamin, inkabtangan si mga sila ini. Dahil harasul, panabi, pakatan bariman. La nufarriqu bayna ahadin minhum.
Atin niya, wayroon piagbidaan sing kanabihan na kauniban na kahuli, piya maratsayahan si mga sila. Biya dahad to kita niyo subay na to pamaratsayahan. In Isa alayhi salatu wassalam, Nabi, Rasul, sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukon siya Tuhan. Sa baon mano siya, nagdaraaway ni Isa, anak sin Tuhan. In Allahu ta'ala, wahidun ahad, tunggal isa-isa niya. Lam yalid walam yulad. Di siya mag-anak, iwan wala siya piag-anak. In Allahu ta'ala. Biha, sarta in Allahu ta'ala, ri siya magkakunahan hapya panjarin niya. Ri. Di siya magkakunahan sin amal, sin piya panjarin niya. Ri. Kita niyo yung magkakunahan sin bunga, sin amal na to. Hangkan na kita paagaron sin Allahu ta'ala hapyang daakan niya, supaya niya ka, tungbasan karihilan sin tutungbasan amuin tumup doon amin amal sing kita niyo kataan. Bihan yan mga palanggungan agama Islam. La nufarriqu baina ahadin minhum. Wayroon pion na muhambok daing kanila hatin niya hipagmarayaw biya sig kita bihaon. Biya sa kaulaw la imian kita in rasul kalasahan ko amuray Muhammad. Nakalabaw rin kata. Mahita kita lumasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malasa kita Rasulullah sa di manjari makaliw rin simpaglasan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di manjari. Amin nakalando na hinang na to panglago ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya lupahan na to rin Allah ta'ala amuin magdirihil sin karayawan kasannangan na to. Bang kita lima sa Rasulullah subay makalabaw in la sa taha Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan mga kataw tayo manghuran haagama Islam. Ubos laong nila. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ingkabtangan nila sin karasulan, kanabihan, iban si mga sila na marat sa yamatan pa Allah ta'ala. Sami'na wa ata'na. Ya Allah, kaya rungukan na mo na yung kalam mo. Ya Allah, kaya hatihan na mo na yung kalam mo. Ya Allah, pagkakihatihan na mo na yung kalam mo, piyak ang dautaan na mo na yung piyang daakan mo. Amuyan kami ya Allah, sabab in kami nagtataat kami harap kay mo ya Allah. Bihan. Bukon yung pagtaat, hay siyo-siyo na nagdararungan halom sing kauman. Bukon. In nagdararungan halam sing kauman, ipon, ilugsok si manusia. But biyita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raisul qaumi khadimuhum. In nagdararungan sing kauman, ilugsok si manusia alam sing kauman. Subay sila magkhidma ha manusia. Biutang sila roon, magayupot ha manusia, magjaga. Banguning kulang kabus nila. Banguning karayaw kanila. Bihan, nambabihaw, nabalis kating kahalat. Hangkan na baha ini, bangkaw umatod, halaw man sing gumi ini, katiling kaldunya nain, kahilo alaan. Ing kasusahan, bihan, kaya hatian na sing kita niyong katahan. Pasal sin wala na naagading kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayron na pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtaat na mga tao nang nakura. Biha, inag na nakura halaw sing kauman, umandok in taukatan mang siya lumabay. Bang kita magbing pakahalan si mga sila na marinta, labi-labi na in Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, lando siya masusa, bang aon dahing ha mga raayat na kapaak, kasusahan atawa kasigpitan hangkan na hinang niyawang dum bukon siya matug magpalok manglunsulan dumungog kabaybayan sintao madto dumungog bangon yung kasusahan bangaon kiyarungukan niya nasususa aon waktu di kakunahan tumakad siya pamahinaat waktu rayaon madtuin Umar ibn al-Khattab magkaasing kakukunahan lutuhon niya in pagkaon pabay sing tao. Aun waktu siya pa'y magadjal.
Biha. Bihad to im mga tao magdara duungan sin pakaradyaan. Ang kanil Rasul sallallahu alaihi wasallam bang mag-agad-agad iwan sin mga panaiwan niya, mga kasahabatan niya. Doon hayaon bang sila humali-halihamok lokal karena magsakap na kananam sin habdi intiyan aun na imyan hambok long niya analong ni mga unkaon kita niyo pasal sin naghabdi na ini. Nalong sinhambukaw niyon biya mga kambing yaon. Sumbayon na to na. Magtuil Rasulullah timindog. Timindog siya. Ang pamanaw, iya Rasulullah pakainkaw. Uy, nakuma ako kahoy. Iya Rasulullah, duhong nakaw, likod nakaw roon, ay nakaukuhan, kami nahadya. May talong ni bang magkaon magsaw kita niyo, hati bang maghinang, kamu hadya. Bihan in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakita ka mo sing kahalan bihaon. Bang ono, bukod magtudlo na dyan tao, iaatod sin tao na kura sing katan. Biha. Tudlo na dyan maglabad. Pakain. Amo yan, hindi majatuh. Bukon amoyin, hatihon kita uning kahalan sin raayat. Sininyaon amanat sin Allahu Ta'ala, yaon kanila. Subay nila hitunay. Kanay Umar ibn al-Khattab, hambuk waktu. Aun nag para sulat kaniya. Maas babae. Pagbasa si Umar ibn al-Khattab, Ya Amir al-Mu'minin, nalarak in adsin itikko. Sa roon doon nagpara Umar ibn al-Khattab pagkasiri makagaos mato nagpara tao piya parayaw inuno. In kural sin itik. Ya Amir al-Mu'minin may tamuan hinang. Ay mabuka ako asubon sin Allahu Ta'ala. Sinya rin na may kako sin kagunahan niya tatabangan. Ubos ako patuodin iyan ni. Ubos di ko siya makadturi ko siya makarihilan pikilan ni karayaw sinuno niya. Sin lokal niya. Nabihan, mga sila. Naamo yan to. Waqalu sami'na wa ata'na. Ya Allah, diungog na mo na, imparman mo, kaya hatihan nila na mo na, kaya pahaman na mo na, daing hapamaham, piyang hindo sindaak mo, yari na mo na piyaganggaw taan. Ya Allah, biya si panganggaw ta sin, daak mo, marikamu. Bihan yan. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan namu, ing kagunahan namu, kaampunan daing kay mo. Ghufranak. Kagunahan namu, ing kaampunan daing kay mo. Daing ha mga kakulang kabus na mo, sababing kami manusia. Kulang kami pikilan, kulang kami alta, kulang kami katan. Hangan pagkamano siya, wayroon tubos bang niya na damano siya. Aun hadya kakulang singkatan. Hasabian pagkain kita mangayo tabang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ikaw ra impagtag-ipunan namo, ikaw ra impangangayuan namo tabang. Di ka mo mangayo parugaing. Ikaw ra ya Allah, amuan impagsabuton na to. Sa tiyo-tiyo na lang ta sa sabutan sing kita magkahangpo tagpituhang karumang kaadlaw. Biha. Nasulay na tumakad. Imbiya sin kiyabtang nila ni bang kau mabaya may nang umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imyang kau sami'na wa ata'na. Ang kanabita sin Rasulullah ha mga kasahabatan niya hawaktu in sila nagmasusa sinbistahon kanila sin Allahu Ta'ala in amal nila sibo dalahil iban sin batin lando sila nasusa nalaw sin Rasulullah ayaw kamo si mingod ang mga umat na kauna may taunon hinang sin umat na kauna in agi nila sami'na wa asayna diungog na mo nasa magmasiat kami ba't di na mo kakausan hinangon impiyang daakan yan bukong kamatawad magbibisara bang biya nahanin pag-agama. Wayro na sa mag-agama simbihan, ba't mahunit?
At iniyaway na minsan pikilan ta makauno, mapakay ta roon. Bihan. In pamikil paagaron hakabayaan sin Allah Ta'ala. Bukon amuin limiulak kada kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan yan. Sabab ingkatan, kulang kita pikilan, kulang kita aktal, kulang ingkatan. In kita kulang kabus. Nabihad tuin, subay tindokanan sing kita. Nahasabab yan, in sila uwos imian lang niya, ampuna kami ya Allah, dili kami kaampunan. Saboy runda uyan na mo dugaing, harap na maun kayo mo. Wa ilaykal masir, harap na mo da kayo mo ya Allah. Papirru ilallah, pagoy kamo patuhan. May tayo to. May taong kapagoyan na to dugaing. In dunya sin Allah Ta'ala. In gumi-gumi sin Allah Ta'ala. In kataan halawman niya Allah Ta'ala in tagda po. Pagkain ka umakoy. Makoy ka pa bulan. May time bulan kan siyo. Kataan sin piya panjari Allah Ta'ala nagpapanjari. Kaniya yaon. Kuy pa ako yan murugaing. Nabangkaw na sa, biyanin yung pagpakaw, yung bangkaw kasaan. Makoy kau mangayo tawbat harap kaniya. Bukon kau makoy dumakan pamalayo. Sa harap kau kaniya mag tawbat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangayo kaampunan, kamaapan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biya. Bangkaw miyaap na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, misan pariya diinin taod sin dosa mo. Di nabistahon kayo mo. Dugay ngiban sin iampun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kay impangampun sin Allah Ta'ala, piwas sadya kau roon, ada kalaon, parkala dugaing. Sin ikaw iban sin pagkay mo, dakalabis tahon pa ito. Maghukom pa kamuhadlaw akhirat. Sabang kau miyaap na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pos parkala na kau. Angkan na yan, bangkaw nagsasambahayang, di san maiging pangayo mo pag mangayo pati maap pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi gfirli, warhamni, wadbuni, warfa'ni, warzukni, wa'afini, wa'fu anni. Maapa ako ya Allah. Bihansan. Naamoy yadtuin, ini, hinangon, sinhambok-pahambok. Naroon na ini, laong sin Jibril alayhi salatu wassalam, harasul sallallahu alayhi wasallam, Inna Allah qad ahsanat sana alayk wa ala ummatik. Pasal tu'tah. Laong sin Jibril alayhi salatu wassalam, harasul sallallahu alayhi wasallam, bunal-bunal to din Allah Ta'ala na dihilan kau kalabyahan, sarta marayon sa sabot-sabutan kay mo, liyamu din ummat niya bariman mattan harap pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwas ang paimyan ni Jibril, pangayo kau patuhan, hirihil niya kay mo, bangunin pangayon mo. In maana niya, ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mattan-mattan yung pag-iman, bang nangayo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hirihil sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Way pagduwarwa. Bang siya mattan ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo na yung kapangayo si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Patuhan Rabbul Alamin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dihilan sin Allah Ta'ala kasigpitan inamok ginhawa buat malengkan inhiril kanya kaluhayan. Di kau dihilan tutukasan sin Allah Ta'ala sin amin di mo kagausan hinangon. Doon dahamin martabat mo in tutukasan hirhil kayo mo. Misan pa naglamo kay mano siya halaw man sin gumiini katan, tiap-tiap hambuok dugaing-dugaing mano siya. Bang unoing kahalan niya. Iban sin tutukasan sin Allah Ta'ala kaniya. Bihan, sabab wala nagsibo imano siya.
Katan, aun parsukuan sin tiap-tiap hamuk-hamuk den kato tanyo. Bihan. Ubos biyay ta doon haon si Rasulullah, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Tiap-tiap hamuk manusia, in karayawan na hinang niya, tungbasan sin Allah Ta'ala sing karayawan, harap kaniya, hadja. Iban bang siya nakahinang sing kangian, damik yan tumup doon hinang mangi na hinang niya. Bihad tura. Di kaw malapay, sindo sa sinambok tao. In kaniya, in kaymo. Bihad tura in kahalan sing katan. Na, laong sin Rasulullah, Rabbana, la tuakhidna in nasina aw akhtana. Biadahay ni Subayray sa Panghinduan na to. Ya Allah ay mubistaha kamo in mga amal, labay ring haamin kaya lupahan na mo, iban labay ring hamin kasaan na hinang na mo. Di bistahon sin Allah Ta'ala yan to. Piyuklas dahing ha Rasulullah, iban ha umat niya, katangkar na piyang ngayon niya. Bihan. Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladina min qablina. Ya Allah, ya Tuhan namo, ay muluanan marikamu, in katan ammal mabugat, biya sin ammal dihil mo ha umat na kauna. Umat na kauna, lando mabugat. Magpuasa kita niyo katluan adlaw. Adlaw hadya kita niyo magpuasa. Impagpuasa sin umat na kauna, saumul wisal. Bang sila magpuasa diritso, puasa nila lumiban adlaw. Way pagkaon, way pag-inom. Kita mimbugat. Ha Rasulullah magaan na. Sa aon pa magpakapamung, may ita isablong niya, kami dilan bugat bihan, sin bariman kami patuhan. May ita nakasiguro ka bariman ka. Di kita tuhan makasiguro. Sa insiguro hunta pa amuhuntain hinangtak, magtupan iban sing kakahinang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pangayoon mo pa Allah ta'ala, kupra na kaya Rab, wa ilaykal masir. Kaampunan mo ya Allah. Wairun na uwian na mo dukaing ikaw ra. Bihan in subay jumato hatiap-tiap hambuk deng katutan niyo. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, ya Tuhan namo, ay mo parahan kamo, hindi na mo kakausan dahon. Bihan. Wa'fu anna, yarinin up. Pangayo kamaapan patuhan. Wa'fu anna, waghfir lana warhamna. Ya Allah, maapa kami. Iban ampuna kami ya Allah, iban kaulungi kami. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Ikaw intag amulahi kamo. Ikaw intag baya kamo. Ikaw inag ipat kamo. Nagdihil sing kakukunahan na mo. Way nakarihil lugain. Ikaw raya Allah. Daing kay mo katanin puunan, ya Tuhan na mo. Na parao ka kami rin ha mga sila. Amuyin, nagpasa ula-ula. Timindog hatindukanan sin Allah subhanahu wa ta'ala nagbaya halawm sing gumi ini. Mataod saan? Hinda Fir'aun, hinda Namrud. Mataod pa sa mildi halawman sinula na to ini. Amin wayron pakatauhon nila manusia pagkahin nila. Inyan katan, bang sila rin makatawat hawak to sing kabuhi nila, na mag-agad-agad sila iwan sinasabot na to yan to. Hinamrod, Fir'aun, Haman, iwan na singkatan, amin lidop sin Allah subhanahu wa ta'ala rin di halaw man sing gumi ini. Amin di na sila makatawat patuhan Rabbul Alamin.
Amo yan. Wansurna alal qawmil kafirin. Ya Allah, na parauwa kami. Dahil mga sila nagkupur. Amin mga sila nagtabon sin agama mo. Tiyabunan nila, sinakal nila, man pikilan nila. Biya sa kaulaw, amaunin amo. Sinwayroon, kimugdan, hinang buat malaingkan, subay siya timaytay, dahil hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyay ta sin daak dia. Amo na yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Quran mahamulya, amoin namasaw singkatan kitab na kauna. Piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala, amura kumantay maon sin Allah ta'ala, hakay na pusan sin jaman, in biyay ta halon sin Quran mahamulya. Puas na yung mga sila nakauna, karena bukon na sila halaw man sing gumi, nakauna na sila katan, pos parkala na sila. Amura kumanin nakapin, bihayaon ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in ummat sin Nabi Muhammad nakapin bihaon, yan daing kafir, yan dain mukmin. In karunahan tasumud palaw man sintupukan si mga sila beriman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Mga palanggungan ha kama Islam, doon kita niyo ha, amuyin, muna rin hatatan, mag-ingat, sinhinangon na to ang pag-agama. In, singuran na to, amin daak, sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamungo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw kita niyo mutas dahing ha amuyin, likusan, sinsiya, iwan si mga kasahabatan niya, hasupaya, ando kay luhadlaw ka na, makapag ini pun kita iwansin sila. Mahita di makapag pun bang ingka kahinang sin ikaw iuurol mo ingka kahinang sin sila, way piagbidaan taywan sila. Sibu kita hadarajat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bang nato naurol ingka kahinang sin Rasulullah iwad si mga kasahabatan. Amod tuin subay jumatu hatiap-tiap tisulakan dan katutan niyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na misan nato adto bukon na pagtuyuan, pagunuhan, amin humati hadya marayaw, sinihinang sing kita, kimukugdan haaturan sara, maluhay adto singuran. Bang tarik kahatihan, diak kita sin Quran mahamulya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bang niuri kay ngatan, pangasubo ka mo amin makahati. Sinsara, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kita wetan, pangasubo ka mga tao maingat. Ang mga tao taka-akal. Di, fas'alu ahla dzikr. Pangasubo ka mo amin makaingat. Sin Quran. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wat amuhaun in kasabunnalan pag-iyanon. Kaya na sinagi, ilmu kulang kabus kita. Misan pa kita pilain iabutan ta degree, halaw man sing gumi ini, masira kita kulang kabus. Mataod pa rin takaingatan hinang. Biyan. Sa sumagawa, hindi magkalaw nga muna yung Quran. Yaon, harap tamaon, umagso. Bang muri kaingatan simbaran mo, kadto ka pa amin makaingat kaniya. Mikiiwan kau humati, bang unoy kamaksuran niya. Biyan to sa natin mga sila turi sila ando kaylo bukon sila biya simbihaon kato mamarahin na along niya on the YouTube yan on the Mr. Google yan doon nakita di makabak hadis mga subo hambuok la asun how no ko nagkasin hadisin
Long niya rin saan kang kuwan. Inhikuan pag yan nun, buhi pa. Long niya ho, buhi. Hauno siya. Yan tulong niya Iraq. Panahon kadtuon. Parahal dirihil na kaniya. Kiyawa dahil dito sa kadtuon niya pa. Baranon. Sabab duga ingin panghati sin imin ini, bansin ini. Maita. Tabiya maita haturan. Khudil ilm. Min man huwa ab'adu mink. Lihannahu akrabu ila sawab mimman huwa akrabu ilaik. Kawa kamu sin ilmu, amin malayo daing kanyo, sabab amanin masuok pa ka sa bunnalan, daing sin, masuok maun kanyo. Bihansan, madto ko papuunan, imaksud niya. Hangkan dahin ang Imam Bukhari, unong bulan, hambuk da hadis, tanawon. Aun waktu niya pakawaon. Bang pagkita niya sin sipat sin nagdaraha turi umamu hasipat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibugitin hadis di kuma. Kaayad nila hapag agama. Nasubay kita bihad to. Insyaallah subhanahu wa taala makbul ini maksud na to labi-labi na in pag ibadat na to pa Allah subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين لا يخافون فيك لومة لائم وعنا على ذلك وقونا عليه ويسره لنا وانصرنا على من تعدى حدودك إنه لا ناصر لنا سواك ولا مستعان غيرك يا مالك يوم الدين اللهم إنا نسألك نصرك وهداك وعفوك وغناك اللهم اجعلنا فيك راغبين في جنتك طامعين وعذابك آمنين اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا صفوفكم فإن تصوية الصف من تمام الصلاة صلوا صلاة المعد ولا تختلف الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.